তিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর उनके और leader of opposition TIPRA Legislative Assembly তাই CM ADC EM ROC MDC MLA তাই ex MLA ex MDC ex EM ex EM তাই যিনি বড়ই Mothani advisor committee ni chairperson তাই প্রেসিডেন্ট তাই শিখলানি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই ওর ডেলিগেট ফাইনাই যতন আংখা কামরিও খুলুমো অনেক কিছু চুং খানাখা আংবো জরা জরা মইতো যে জীবনে চুং আন্দোলন মা খালাইখা অনেক কিছু আমরা আন্দোলন করে আসছি আন্দোলনগুলি এখানে যারা আছেন যারা বয়স্ক আছেন বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা আসছেন আপনারা জানেন আমরা জীবনে অনেক আন্দোলন করি এবং আমরা ফলও পাই আন্দোলন করি সত্যতার মাধ্যমে দুঃখ কষ্ট হয়েই থাকে কারাগারে আমাদেরকে বন্ধ করে আমাদের উপরে লাঠি চার্জ হয় ভালো ভালো লাঠি আমাদের উপরে আমাদের পিঠা আসে আমাদের পিঠ দাগ হয়ে জায়গা অনেক লাঠি ঝাড়ুর মতন হয়ে যায় এরকম আমরা জীবনে আমরা করে আসছি একটা কারণে আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের অস্তিত্ব প্রয়োজন ত্রিপুরা অস্তিত্ব কামাই থাংখামু আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না যদি আমরা ওই 65-66 সন হইতে যদি আমরা আন্দোলন না করি কাজে আজকে তোমাদের জন্য প্রায় হাফ এ সেঞ্চুরি 100 অর্ধে 50 বছরের বেশি আমরা আন্দোলন করে আসছি আমার কয়েকটা অ্যাডভাইস খালি এখন যারা ত্রিপুরা মোঠায় আছে আমাদের অনেক কিছু সুযোগ আছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই সুযোগটা আমরা অন্যভাবে সুযোগটা নিয়ে যাই আপনি এখানে যারা আছে সবারই এটা ক্ষতি হবে আমার বয়সের আমার সহ বয়সের লোক যারা পুরুষ মহিলা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারাও তো আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেন এবং বিভিন্ন আমাদের মতবিরোধ হয়েই থাকে কিন্তু ওইগুলি আমাদের একটা পাওয়ার কি আমাদের ক্ষমতা যে আমরা সংশোধন হয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করি আমাদের মধ্যে যদি সংশোধন করার আপনার হিম্মত না থাকে আপনার জাতির জন্য আপনি আন্দোলন করার আপনার হিম্মত নাই আমরা যদি একসঙ্গে আন্দোলন করতে চাই you must have power to control your anger unless you can control your anger your sentiment you can never share for the deliverance of your people you must be very careful today we have maximum we are educated today because I remember when I have revolutionized our education revolution from the year 1974. In the year 1974, I have opened English medium school right from unit number 1, Zion Hill, Rangamura. Number 2, Darchoy. Today it is 12 class. Number 3, Komachara. Number 4, Morpara. These are the institutions I have open from the grassroots level. At that point of time, it was only thatch roof, bamboo splitted wall, and bamboos are chair, bamboos are bench. So, but that was the spirit God had given us in our heart to go further and revolutionize the Kokborok in Roman script
along with the English medium. We did it. We did with the whole heart. From the background, your father, your mother became English-speaking scholar, and you are speaking English today, competing the international standard, national standard. So what wrong you have done? What wrong? Tama chum bhul khai khaba, cheni bhul karai, tabok jodi chayang khalai. The next accusation will be on you because of your mistake. You are underestimating the achievement. So the fault will be on you only. What you have done for your next generation. We have done English medium schools, linking with Shillong, linking with Oxford University course, Delhi. I link it. I got books from there. I got books from Chapla stall, Shillong, Chapla bookstore. We purchase books from there. We distribute, carrying on our head, on our shoulder. It was a revolution. Switching over to English medium from Bengali medium. At that point of time, almost 50 government schools defunct. All the students join our English medium school because they like it. And we have been able to successfully convince the parents, the guardian. We are doing not for me, we are doing for our future. Today, those who have gone to assembly in ADC, you are honored today. And you have no problem to speak in English, in Kokborok. So this is also another achievement in education. Thereby, many have taken IS rank, IPS rank, and one Pu Darlong is there, I forgot his name, from Saikar. Tumar Mingha, what is his name? I forgot. He is likely returning from foreign service cadre. He represented India in many foreign nations to become first secretary and become ambassador of the Indian Union. So we are led by our desire that we want to give our next generation a beautiful future and talented future that you should learn. While you break your future, tini narau jodi kuno ekta narauni temper. If you fail to control your temper, you are a failure leader. Nini temper nung control khainani nini phan tong nai. Abo phan kring khai nini jati no, nini hano, nini party no banung tlang mayong nai. Kaisa chajak nai, kaisa chajak yong nai. Apur ning joli boy, charkar maklai nai. Because you broke your own house. And you fail to control, to master your temper. Abachong tini sinay na mo. Bonboy tini, ono kisu kok sanani muchung yang, kabama tongo, onek tini, speaker rok, onek kisu saka, abono kaisa ani bakhaw payo. Whether we take a pledge today, that let me have a power to control my temper, my anger. Ani gimno, amar ক্রোধ, আমার মনে যে হিংসা নিন্দা আছে, এটা কি আমি কন্ট্রোল করতে পারবো? এটা যদি কন্ট্রোল আমি করতে না পারি, আমার নেতৃত্ব দূরদর্শী হবে না। যেহেতু you become a family broken house. Ninno khung baisa kung nai. A man who has no control over in-house anger and temper, he is a member of a broken house. Nini no baizak. Nini no baizak ni basa ung nai nung. Okay? Chini Maharaj Paika,
bini buma bufarok bai ang samung tangai phayo ang chini je dynasty Maniko dynasty apana ang hamjago tini ang kunut muchungya arabo ang nung ongya arabo nung ongya hinjangi tongkap lang bo ani manthai ang muchung mani krui ni thangka ang maya ni hiya kintu krui ongjangi tongkhang hai puno I want to learn to control myself because ahead of me there may be some better future tini onek borok phayo ani onogo chung hayong ka subjournal journal tamo kabama tini institution ni onek jaga tongo je jaga chung joto borok no accommodate khai manya kintu ang advice khai ka party ni soldiers ni onggong lai party ni samung tangbi nung borong puno chalong puno tini very easily onek chala boroi tini without much labor chini Maharaj Pradur Bikram Jini Wansung Mumbai bini leadership bai kuno jibono kuno ang ML ong nai MDC ong nai tamo ong nai ong tong tabo abo ki bo CDC ba siya tai u TIPRA motha party potini bisinoi bini age bisinoi kise bangkha a bisingo nung tamo asa khlai ba asani baire tabo Bidhan Sabha bo member ongkha ADC potini ruling ongkha kisa dorjoram di tanarao dorjoram di bakha log di you will feel very relief nini bakha kolok lai khai you will feel relief I am feeling today I sit no chair today ani kuno chair karai kuno jaga bote ani ang karai but I enjoy today I have confidence on my next generation narami saka ani confidence longo that you are united shall I repeat again you are united am I right ang kumiti koksa we are united and this united should be so strong nobody shall be able to separate or break it kuno borok chini je united tongmani chini bakhar agoi tongmani chung no ke bai rimaya onek borok yang sanai chini Tripura Mothani party ni sabainani chini Maharaj ni yakno durbol khainani সংগঠন ni institutionalized no nosto khlainani phai tongmle chung muk tongo tai singo chini opposition leader Onimes bosaka abo chung directly indirectly abo no mukabelong khlai you must resist your opponent smilingly bono bohai to me bare chung ai dog na oi emotionally thangai bacha khlai bo bulai nai tok lai nai nung bo hai no invite khlai ke ba bono bo why you should invite your opposition for physical confrontation what is the use what you are going to achieve chung andolon khai puro chung bai chung kuno jaga walaya ani senior tongnai ro Bir Chandra Dev Verma was senior most advocate in those years of 1960 65 66 67 logo bo senior advocate abo Agartala tongo binino go chung meeting khlayo fifth schedule ponchom taposili regional committee opposition dabi khlayo siya ba chung সংবিধান siya chung bo onke ukil no sungkha what does it mean what is the meaning of regional or autonomous we have no idea they open constitution in constitution of India Tripura name is not written
Apuro Tripura bumung Songbidano kroi. Am I clear? Ani ko bujible na. Jehetu Maharaj Bir Bikram bo sovereign country. Tripura Rajani ha. Tabok chini Pradip Manikoni Bupa ni apuro bo crown Ras Mukut bai oro Raja. Bini ha. Japan ongthong British ongthong juddho cholego. Chole phuno chini Tripura no barao akraman khlaiya. Akraman khlai kha ta mangane Musalman rok. Musalman सम्राट आक्रमण खाई फेनी तो यो उ कमान चुमन हिम्मन आगरतला अब कमान चिनी त्रिपुरा सैनिक रो चिनी राजानी सिपाही रो मुगल साम्राज्य नो मेचनई बरानी कमान तुपमनी नो कमान चुमनी how many of you know the history, how many of you know the background? If you do not know, you must know today and learn more and more about our heart. I'm not going to be very emotional. I spend my emotional before going to underground. I'm very emotional. I want to do things and I succeeded through humbleness. Narwkha, if you do not become humble, your demand will not come near to you. When you become humble, the very holy things that you are demanding today, Chini Tripura Bharat Borsoni Songbidani Baire Bapuro. Jokhon Hrangkhawl Chini Maharani Kanchan Prabha Devi Chini Maharaj Pradut Jini Bufani Buma India by Hrangkhawl. Hrangkhawl 49 Tripura became an integral part of India. Abuni sekang Tripura ni bumung Bharat Songbidano kini boni bagana 6th schedule provision Assam ni tongo abo Tripura kini. Ulo jokon Assam bongka jeng dabi khlaika ang onek chokkori kha North Eastern Riboi ang joton thangai romoi chini Tripura na bo include khai tini jeng 6th schedule abo ADC jeng manotini. Abo no naro respect riya. Naro situ to siya. Ciri khok mano. Emotional mano. Kintu you do not respect the real things. Koboi manoi bahai phaika. Obo naro situ to siya. This is an offense. Nung chini achievement mangkha. Obo nung jodi recognize khlai you will have no future. It is out of experience. I came across all these barriers. I faced no problem. Many people wanted to kill me. They are no more today. Therefore, we have to love each other. Chini opposition leader, kaisa tai singo, holong bai, ha kaham ni kok sao. It is a very much from Bible. Sower went to sow paddy seed. Some fell on the roadside, some fell on the rocks, some fell on the roadside, some fell on the good ground. Tabok chini bisingo, holong sakani, mai bacheloi kainai rok tongotung. Abo nung sarpun abo acai mai bela holong ba. Bolong abo kalaika bolong abo, payai bo oro Zabra bang mani ba zabra si bang ba bini bathai tong maya nung bo ang bo cheng emon jaga klai nai nang nai je ha kaha mo nung ma klayo chini greater Tripura chini Maharaja je tabok chini borogno thansa klai thansa is above unity. Thansa is khabaksa is unity. Thansa is oneness. Koroksa ni jotoro. Oneness chini thansa. Boni bagai tini Mia ang close khaika tini chini chairman ong nai
महाराज पद्धति आनी उलोग कोक सनाई नाराव काम खलाई अटेंशन खलाई दी अनेक प्रश्न दी उत्तर बड़ी नाई भाई तो चीनी संविधान तब फाइखा अब चीनी राज्य कमिटी अंथों CWC अंथों तब बो बेस जों कमिटी खालाई नाई अब पास अंगनाई नांगो विभिन्न नाराव ओपिनियन तंगमानो आनी एडवाइस ओपिनियन तंगखलाई नाराव जोंनो सुइरिदी ताई साल नयसक जदि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट किबा प्रत्येक ब्लॉक नि जदि जों सानै ओंखलाय ताई साल नै जोंनि प्लेनारि सेसन जों सवै कलक खालायनाय नांनाय किन्तु अनेक बरक तंगलाक बनि बागैनो जेटा सिस्टेम जोंरो साख्लायनाय नारावनि एडवाइस जोंनो सुइनाय स्टेट कमिटी खालायनाय CWC रो खालायै आरो जों आरो जत विवेचना खालायनाय खालायै जों दीर्घदिन पार्टी खालाय फायो बाहाय तै खालायनाय खालाया आ लाइन तै जोंनि मथानोबो जों लांनानै एवं बो ऑल इंडिया लेवल फुनो इंटरनेशनल लेवल फुनो त्रिपुरा मथा हिनाय कैसा पार्टी दङ ओ पार्टी वो ब्राउनी रूल्स रेगुलेशन ब्राउनी लॉ हाय 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 इलेक्शन कमिशन बो अब थांनाय बहुत जगह चेनि डिफेक्ट दङ अब बोराव नाय बनि बागै आं जतन कोयो नाराव फाइखा अनेक कोक सानानि जों खानाखा एवं ताइबो गोबां मातंगो अबले जों शेयरिं नि सुबिदा तबक रिमायङै तंखा हायफोनो तबक जों जतन आं कोयो नाराव जे बायरे तंनाय रगबो बिसिङो फायदि हाबलायदि एटेंटिव एटेंशन नावै जोंनि महाराजनि कोक खानावै नाराव जिस नो तामो सामानि आं तामो सामानि बहुत तामो सामानि जोंनि स्पीकर ऑफ सामानि बबोते माने अब नाराव काम खलाय सिबोय नारावनि पारा थाङै नारावनि जार डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सब डिविजन जोनाल सब जोनाल जेटा एकटा दग मा रमलायबा आरो नाराव थाङै काम खलाय इंटरप्रिटेशन काम खलाय बुजोग्रिनाय नांनाय नाराव फेलंखलाय नारावनि पारा बरक जदि जेनेबा बरक रहमै जोंनो बुजोग्रि मायां खलाय आफोर नाराव सब सब अर फाइखा नारावनो आं कल खालायनाय तामो नाराव काम खलाय खानावै थांया माहिनाय ब्ले नारावनो आं आनि तामो लस संनाय आनि खति नंनाय ता जे नाराव थाङै नारावनि पारावो काम खलाय बुजोग्रि माया बनि बय नाराव काम खलाय एडवाइस जोंनो रिमाया प्लेनारिनि सिस्टेम हायनो जे जों अर राजनैतिकनि लेक्चार मारिया एवं अर कोनो एकटा इलेक्शन हायते लेक्चार बो मारिया किन्तु जोंनि मथानो भाई जों डिसिप्लिन बिनि कोनो डिफेक्ट फ्री अंनाय नांनाय आपरंग जों मा सालायो वान्सुगो अर देयर इज नो स्कोप ऑफ इंडिविजुअल खरकसानि अर स्कोप करै निनि स्कोप you must be open enough for your own people, own villagers, own leaders. Ning jodi oise bakha khulok mayang khlai. You are a fellow politician. You are a fellow youth leader. You are a fellow women leaders. Abo nung muchung. Do you like? I never like it. I don't like to become a fellow leader. I like to be a successful leader. I believe my younger generation, you are also convinced that you love the truth, and truth only can set you free. Am I clear to you? Thank you so much. God bless each one of you. God bless each one of you. Thank you.